amo tu falar ao Frederico da Silva, e aí ita se aprende amo tu misa ita tu criar website, e aí tu criar website how utiliza aplicação honaran Sabran Text, aí da nema ka aplicação honaran Sabran Text, no sebelum ita tu create ni website ini ita precisa halo file, nema kan file tani depende ita tahu how ni yang ni makna hane file ser na makna depende ita tahu ya data C data D conforme data ser na bia maka ita akarak tahu dan nema ka file ser bia maka how tahu na jadi maka aplicação Sabran Text também kita utiliza maka ni sini jadi kini kita se aprende muito con aba index HTML no style CSS ni yani primeiro ita tem que bloquear o doc type HTML também conhece maka HTML no bloqueamos o HTML head no nini título maka afo ni narang sa trabalho no dane maka bloqueamos ia link atau ne usida ita bele mai bulu fali ia CSS ni laran no ida ne maka ni color deve maka kita to foto di tengah karak hanya yang ne hanya color fo blue no ni au se foto honi ni div class by yani ni container ni no harus foto honi ni class naran label atau ni usida ita bele fo ni minu siranesan yani kanesan logo depende yani au ni hau tahu honi foto kanesan ini yani bele tahu logo depende tahu yani au ni tahu honi foto no di menu siranesan home profile image galing ini yang maksir ni ya dan yang makan ini link home profile HTML image HTML no ini link ni be maka ba social media ni no yani almost foto ho alokatan ho ni div class container image ni ka alokemos ni div class ba texto ni yani afo ni hasato tu ni bele bot tuan e makna so itare moto kono yani bem-vindo mai ya hau ni página website onde tem informação no nosso kono história e bem makita tahu yana ba yani hau ni história kula kono ba história do ba aventura ni nema so yang auto tu nak yani hau ni página website ni yani how foi a class div class ni larang ya au jaha empat assim até kata página website kona ba fatin turismo no fatin histórico kona ba dom ba aventura ni yani ni section class ni atau skills no
div class né atau jusgas img ya idane makan essa imagem nebe makan a foto depende ita bocor tau imagem nebe makan tu ita bocor nakar o imagem de modelo jpeg no mosir silo ya idane makan Allah que falou section item class section da konava informação ser no bem makan how to tau konava domba vintuna ni manes imagem konava domba vintuna ni que a informação konava domba vintuna ni makan ser ni tuir ni kelas sirene ane sendiri informação sirene ni lalap ane sendiri ni mak sirene termai tarela ni ya resultado jadi maksudnya harus explicar kata imagem do entorno ni ka informação quando do entorno ni maksudnya nessa sirene informação será quando vai do entorno ni informação sirene kita tahu tu iya kita loki ya div class no kita loki div class blockbox no kita mai pakai iya ia mo section ini no yani sesi class kaba footer ini yani kelas teknik informatik 2022 ka copyright ni usi aurasi punaram Frederico da Silva dan ya tahu dan naram lebih maki biasa no pulu ada nema ko hin kona baya ate mel niya na bang explique on nema kana sirane sirane turma ite se akat falvai profile niyan nema profile niyan não te se aprendemos ao quando explicação o profile niyan ya temos profile niyan makanay e profile niyan mesti tem que criar tamo niya file id quando profile niyan e profile niyan makan anasong ay ye index HTML niyan lo que ada type HTML também conhece uma HTML ou bani ni título refere ao teu template CSS ka fomos ini ni link atau no irita polu bahia style CSS niya bela conhece aí dane mag div class ka container ser na be maka ita to fo aí menu ser na ita to fo ka imagem ser na ita to fo yani how copy paste file usi index niya mai tau file profile niya
Sen jag explicar ona ini menu sira nessa index HTML, profile titik HTML, no imagem titik HTML hon ini link de bem maka ita tu halo ligação ba ia social media ini. Vamos assistir né. E nem how fomos ini class 16 class. Ka ini style atau nem berhari fur gitu. Ya makanya saya assistir né. Ko imagem sira na bem maka. Ya na bauna. Ne makanya saya ini afo class itu ba showcase text ini yang ini style widthnya afo nya 100% atau nya atau nya hanesa no afo nya satu tambah dia letter nabi maka bot itu maka kula kona ba identidade pessoal oficialnya maka assistir nih não nos hamul taka falia ya div halo kidif no hamul taka falia div sirname ita fo class baninya div class baninya body div class baninya blog post div class baninya box ba imagem será yang nessa figura ida nema será nema nessa imagem será ida tahu ba ka informação será ida tahu ba ka texto será nema será div class com a box text nih nema será nema class div class ba text será nessa a copy dit firma ita sea are ini resultado ada nemak nih zero ini harus expliquei sabran text nih ini resultado ba figura makne firma ita se ba aprendamos tentang imagem HTML ini ada nemak sohin explicou na kata quando ita logo sempre usa doctype HTML também conhece HTML e HTML larang temos forro head ka título no class serani yani anu título ba iya imagem nya na fate a fo trabalho nomos ba link nya kaba texto se sare ka style nya yani a fo div class ba nya container no label ba ni menu sira makanya sa ini menu sa nessa index HTML profil HTML imagem HTML kali ba social media ini jadi makanya sa autor ini imagem sira tornar Frederico Silva no imagem sira makanya sira ni yani ita fo 6 class ni yang maka success case style atau ni tarif fura kituan no fix direction ne bani ne column sira ka fo div class bani nya success pa imagem sira asa ata na kata ke style width ni te fo 100% atau na nível nessa aí da ne maka imagem sira na bima ko hinga explica na kata depende fo imagem nya nara o modelo na bima ka nessa
GPK, KJPEG, lama sersi lo kana sungi file yang au. Atau tem bita bocir, nema imagem serem atau criar file itu. No imagem serem au bolo vai sablain text ni. Depende da foi a file. Por exemplo, nessa ia número 9 ni afo silva 9. Então ini número 9 ni afo afatin silva 9 no modelo JPG. Será mais tarde ni resultado dan makan ohi ator ni imagem ni nara makan essa ni makan imagem sira ni makan ator ni ator ni imagem sira adia ya yani kita si kuliah kuana falamos ia informação silo kuana pa fatin turismo tam oi hauni topiko ne kuliah kuana ba dong boventura nien namos informação silo kuana pa fatin turismo ia município manfai nien ka informação de maka detalhe li belare ia imagem informação ia krait ni emane so ini informação sira kuana ba fatin turismo detalhe li belare imagem sira no maki krait ni maki imagem sira ni maka tau ini yani for diff class by body, diff class by block box, diff class by block image, namos ba figura ka imagem ba turismo nebe maka futi nessa gambarang figura ou ini au taka mas diff class na holok fomos diff class quando ba texto ka imagem sira nebe maka desculpa los imagem nebe auto for diff class ba box ni yang au for ba texto ni yang for hampat kona ba imagem ka pausada mano fa ni yang makanya sani tama diff class ba box text ni yang ne kuliah kona ba ya texto sira ne mak texto sira ni holok ini ho diff class box text ni yang no amita kamus yani diff class ni yang nema imagem sirni awin ho explica na nessa beren ha copy tatu ni facilio sirna nessa me adia ida nema kan explicação bara kona bai index HTML ka profile HTML no imagem HTML ni tirma ite se aprende moto kona bai style CSS ni vema kita fona ya index HTML ka profile HTML imagem HTML ni agora ita me profile ia style CSS ni yani ita bulu
temos relação com o jane que ita fone ni ita bulo temos tem relação com o jane yung gane sa minha body bahat mel ni pedi na fo zero no ni margin ni ma fo zero ni box science ka border box fons family ni na fo sio ui rene mak ni container sir ba background color ni hago sali o core lebe maka yellow homos kormetan ni hago sali dere mak ni container ba header ka header level ni ho menu sir ni mak ni display na fo no ni container ba header level font size ni na fo 2.5 em no cursor ni fo pointer red ada ni container header ini height ni fo 60 pixels no width ni fo 80 bw no ni margin auto ni a fo zero no ni display a fo flex no ni flex direction a fo pro no ni justify content space between jadi ni container either ul display flex kalis style a fo no ni margin a fo zero padding a fo zero jadi container header ni makni ni a fo ul no li ini color na ako sa decor metan tao fo corner plate ini text ba decoration ni a fo no ni padding a fo zero titik twist and no ni display a fo na fatin block no ni line kalinya bahai cerni a fo 60 pieces no ni height ni a fo 60 pieces na fatin ni phone ba with board ada ni container heater welcome hover power button ni a fo 5 pieces hold atau break na fatin ni background color mak white kam ini a fo ni color na semetan jadi mak ni container ba imagine ser na maka yana ba ini ida to phone ni width kan ini height serane ini width na fo 100% to nivel nessa no ini height ni fo ni tun 90 ni background ya url vaya foto refer ini background ba position ini afo ni center atau nivel mai clara no ni background ba respect ka ini atau na fat respect no ni background size cover ini makni ni display ba fix ni no ba ni fi content ne afo na fat ni center ni ba clara ni light terus ni afo na fat center no nivel ba clara ada ni maka container ga image bate susirre o ina fo ini na ba sa hasat ini na fat na fo hasat ini margin na fo zero ini padding na fat zero ini font size na fo 5 ini line balinya sira fo 0,8 ini font ba family ini tabela tawri tanessa ya lidi no ni color na au stali color medan tau na fat tau black jadi mak container sir
ka imagem of texto ser mo kita phone ini ya phone science ka ni ya phone family ba color será no casamento. Tem uma nessa quando é o texto será ni color nem a foda pagar FF nem ni background cor depende da for cara for siga da nessa nem ka te for tal la cor na fat cor nem a cor na bema ka assim yellow black ser nem tipo tava sem que eu tu tava sem que não se vê ni pedi na for satu titik lima ni border varayus ni tu na itu bila halon ni kabur nessa logo ni tal halon ni kabur a for 30 pieces ni border 5 pieces solid cora da gosta metan ini yang kena bani ni media screens and max width 768 pieces ini kuintan ya header level ini display now for flex ini kuintan ya header bawel ini position ka absolute ni phone width ni 100% no ini top na for 60 pieces ada ni mak informação sih não cuida phone ini informação ini cor será for yellow no ini height nya for 60 pieces ini color letra será for meta ini padding será for 50 desculpa a for 5 ini linha sir line height nya for 40 pieces lembra que esquece imagem altura for 0 padding for 2 ini width for 100% ka oh desculpa for 1100 pieces on ini display for flex direction for row ini justification content space bitrate ainda nem me esqueço da imagem que você deve muito fone tem bola ini maka serni ini width for 40% ini padding for 1.5 non ini margem for margem auto de lembra que esquece para texto ser ne bem maka telefone não vai ini background color na for ADF de ainda nem mak ni esquece para imagem sir ni border for 4 pieces ka solid for yellow ni border for yellow ni width for 100% ni box tena for base pieces depende da for tudo ni gosto e padding for 5 non ni transforme rot ni tau jadi tau onde tema ni background color cell ada menyan esquece vai nanti ada linha ini background ini maksud no sirene maka ini blog header satu margin top ini maksud ini margin top ini for sem pieces no ini maksud ini for so ini tem kata mili 100 pieces ini margin for 0 ini text lain a for center ini baik claro ini block header mana ini border for 0 ini border top na for 1 pieces ka solid
pagar 999. Jadi makanya blog babori ini maksudnya for milih isi untuk pieces. Ini marginnya for na fatin zero auto na for zero. Display ni flex direction na for non ini justify content na for space between. Ini blog body ka blog box sila width na for 30%, border for 5 pixels na sulit na for slash atau scrupula for pagar 373. Ini min height na for 100%, ni border habis na for 15 pixels kali 12 pixels. Dan ini body block box ka figura sila ni width na for 100%, ni anexa na ni overflow ni for hidden. Ini padding sila ni for 0. Padding ka maintenance na for 0. Ini body ka block box man sila ni width 100%, ni max height 200 pixels, na height ni 200 pixels, na ni transfer floater ni matik. Naunya scale 1.4. Ini filter sila na for 10, na transfer na for 5. Ini jadi maka sistem for 1, 2, 3, 4 atau letter lagi apa masih buat my key both key. Ini marginnya for 0, ini paddingnya for 0. Jadi makanya body ka block box imagine sira yani transform root kani cursor point sira ni filter sira. Jadi makanya body ka block box berarti sira yang kita foin about ni paddingnya for less pixels, kan ini margin heightnya for 200 pixels, kan ini min heightnya for ada sama ini heightnya for 200 pixels. Ini overflownya for auto deh. Ini maka bahan ini footer sir. Ini background color foto yellow, ini paddingnya for body, ini text aligns, ini by center by clara, ini background colornya for core metal black. Ini margin top na for 20 pixels. Ini imagine box sira ni so width na for 300 pixels, ini height na for 1 samos. Ini width ni 300 pixels, ini border berhabis sira for 20 pixels. Ini border full 20 pixels solid yellow, na fati ko yellow. Ini apa logo sir sabi mako ito phone na. Ini margin top ni kahon ni border habis ni. Kita to for harunya keluar. Adia. Jadi maka explica sang barat konaba website ini obrigado para adia ita se continua ya hosting domain ini kita atau continua hosting domain ini how utiliza aplikasi mana Google Chrome kita tuh sebagai hosting domain ini ini tahu nih profil hosting domain ini enter ini enter di motion sini maka
ita tahu ita ninia email ho ita ninia password tangau neng ini hau register na bamal sering cerita register bele tahu ita bosna email no ita bosna password ini kanisa ini hau ni email me how to festival ini phone ini password depende ita bosna phone the service to give me login in on this system. Now here ita pension ita niya password ka ita niya email refer magnesia mo sana sini. Ini musim sana ita klik ba ya ita niya masih lebih mete kreona na sahnya ini aku kreona makanya sana frederico0.com ka ponemos a site per klik dia menis niya ini selori ita ba ya control panel então ni control panel dia kita klik ya control panel ini aku mau yang velocity no ready então tem itu tambah velocity no ready então hau ni video dene torit ini obrigado a imbaita itu